mo tshwenya go swana le ge motho a tshwenya ke segateledi go ba ge motho a tshwenya ke mohlomong mahlatsi a gagwe a sa tswelele ga botse ka go bonala and then ke mo ile gore di-product di tsena gona jale di-product tse go refela tse di ba gona professor Mremule a lemoga gore go na le batho ba bantši ba e leng gore ba na le problem ya gore o kry-e le gore ba kgole ba palela ke go fitlha mo re le gona empa ba rata gore batho ba modimo ba bata kore ba di kry-e jale ba kry-a le gore ba kgole le ka mabaka mohlomong le mešomo le a mang mabaka a e le gore a ka ba tshwenya jale product tse ke bolelang ka tsona di gona re tlile le tsona mo Genfest tšatši na lehono re lebeletše gore batho go ne le batho ba bantši ba e leng gore ba tlile ba di nyaka and then ba di hloka mara ra lemoga gore re santse re tla le tsona gore re tle re kgone go thuša batho ka baka la gore tše dintša di-product go na le product e ntate Moruta ge motho ka mogae a tshwenya ke digateledi go ba ge ngwana e le motho e leng gore ngwana a kry-e boroko mohlomongwe wa bala ga re ke ya bala dino tsena ka mo di a tswa taba e ke bolelang ka yona batswadi ka gae ba santse ba e lemoga ka lebaka la gore o tlo kry-a kua mafelelong a ngwaga ngwana a tlhalose gore ke ne banna ke bolela gore e ke bala ke fetša mo ke a lebala taba yeo e gona ntate Moruta ya pela mo e leng gore bana ba no bala mara ngwana ga fetse o bala o a lebala wa iputša gore ngwana a badile bošego ka moka a lebala lebaka ke gore go na le dilo tše e leng gore batho ba letsogo la boraro ba bošego ba kgona go di berekiša ditlhare tše di sa lokang tše di nyakang go feletša di-stepa mohlomong ngwana o bala then ka gae go na le problem ya gore o kry go ne memoya mebe e le gore ya rena go rena ka lebaka la gore ge re bolela ka memoya mebe e renago ka mogae re bolela ka memoya e leng gore e kgona go hlola dintwa e kgona go hlola go sekwane e kgona gore raithuruge kore batho ga ba elo ba no baka ntongwe e nyanyanyanyanyan wa kry-a le gore go na le moya e mebe e leng gore e gona jale product tse di gona go netaelwe re ibjang gore ke dibatana ke tša go tshumiwa professor Mreme ga kgopela taelo e kua bakgalabeng o ba lemogile gore go na le batho ba e leng gore ka mmagaeng ka moga ba le maroko o kry-e le gore ka mo godimo ga dintlo go sepela dilo and then ka mo dintlong o kry-e go ne lwana tše go sa le magotlo mafele tše le gore a di a loka wa kry-a le gore taelo tše gore kore o no kwa motho a go botšare go sa lebe ka go feta gone motho o mompoditse gore ka mo ntlong go ne mankgaganyane o e leng gore gona ka mogae mara mankgaganyano ka kgone o ka o kuša gabotse mankgaganyano gabotse o rumile ke eng ka baka la gore le ga re ke a o itia goba a re ke a o bolaya o apala ke lebaka la gore batho ba letsogo la boraro ba kgona go tšea dilo tše di sa lokang ba di bee ka gare ga motse and then ke ka lebaka leo taelo re bolelang ka ona ba re ke dibatana ke dibata tše di ka no tshwenyang ka mogae go swana le ka mo dintlong gone ntlo tše ne di ne di tšita dingaka ntlo tšeo kore o kry-e le gore mongaka goba mothuši o thuša lapa le ga le thuša ka molapa le mohlomong wa gaša wa epolla o epela tša di epelang mara gore feletša go no swana ka no kry-e go bona lalo tša go sa le mafele ge ke bolela ka mafele tate Moruta ke bolela ka mafele a e leng gore o ka no re ke apeita mohlomong gore ke apeita o berekiša tšela le tšela wa kry-a le gore mafele a mafelelong a kgwe motho a makala gore banna ka re ke peitile a rena sa a no širuga ebile ya mangwe go apeitile a no itira kara go fedile ka ona gana a di betše gapela mafela le a no boa ke lebaka la gore batho ba letsogo la boraro ba kgone go tšea dibatana goba diphoofolo tše di sa lokago ba di tšee ba di bee ka malapeng a batho ke bolela ka malapa e leng gore o kry-e e lelapa so mara ka mo ntlong o makala go e tswa katse mara batho ba bone katse jale ke mo taelo ya dibatana e tsenang go gona le memoya e mebe re bolela ka memoya e batho ba kgonang go itšhela ka malapeng a batho o kry-e le gore ka mogae a go kwane go no bakiwa go feletša go ba le problem ya gore ga o sa kuša re o mogolo ko mofeng o monnyane ko mofeng ya malapa mohuta o a gona and then ke moya o mobe o leng gore gona ka mogae o e leng gore kgona go hlola taba ja go sana le tšeo taelo nngwe gape ke tlo bolelang kana mo ke pinki wa phediša pinki wa phediša ke taelo ya mahlatse e leng gore batho go ne batho ba bankgale ba bereka mebereko ga ba kry-e di-promotion meberekong ya bona wa makala gore ntate Moruta gale sela o bereka SKFM o tla no bona ntate Moruta sala o bereka batho ba ne o tla tšikitšiki o mongwe ba re ke eng o kua godimo wena o apala ke lebaka la gore batho ba letsogo la bala le ntate Moruta ba kgone go ria motho gore a se ke a lebelelega jale ka motho o bohlokwa mo a bereka go ona and then gape go na le batho ba e leng gore ba marketa ba kry-e mebereko taelo ya pinki e kgone go thuša motho gore ga a marketa a kgone go kry-a mmereko e ke bolela ka go kry-a mmereko ke gore go na le bothata ba gore o kry-e motho a tsamaya le batho ba ya go marketa mmereko mara a makale gore banna ba bitša batho ka moka nna ba sempitše bana ano šupa ona kwa morago ga gago kore wa makala gore bana ke le mo ba šupa wa ka morago
jale ke problem e leng gore e gona jale taelo e ya pinki e kgona go thuša gona mowe and then le mahlatse go na le batho ba bane mahlatse a tšhelete mara ga e dule wa kry-a le gore motho o no ba le mahlatse a mang a go swala tšhelete mara ge fetsa motšhelete le ane fofa te putšara ga botse go dira eng jale taelo eo ke taelo e leng gore e kgona go thuša batho gore batho dilo tša bone di kgone go sepela ga botse kudu mo tabeng ya mahlatse taelo ya meleko e gona e leng gore batho ba santse ba lemogo gore go di gone pleke tše dingwe go phela go tsona o santse o be le taelo tše kgonang go tšhireletša ka baka la gore tate moruta ka mahlo re a bona gore lefase le medile meno a e leng gore ga a loka jale ke lebaka la meleko jale taelo ya meleko mmereko wa yona ke go lwa le meleko e motho e ka mošala go morago go na le batho ba bangwe batho ba na le problem ya gore o kry-e le gore motho o ne o tlhola go bethwa metlhe le metlhe weekend e nngwe le nngwe o a bethwa kore šetše eno ba motho mongwe batho ba kgona go bapalela mo godimo ga gage taelo e ya meleko e kgona go thuša motho gore meleko ya mohuto e tswe meleko gape motho o kgone ba le moleko e leng gore o no sepela le yena wa kry-a le tšhelete e sa dule and then taelo e mmereko wana ke go lwa le meleko e leng gore batho ba ka kopana le maphelong a bone ba bangwe ba ne meleko e meng ya gore ke monna goba ke mosadi ga a thoma a kry-a molekane ona wa sepela ga a kušore ga botse go dira jang fela taelo e nngwe e leng gore na le yona ke tokološi muti ke taelo e leng gore go hlakantšhwa ga yona e hlakantšhitšwe gore e lwe le tokološi ke bolela ka tokološi e leng gore motho ke ntate goba ke mme ga a kry-a molekane goba ga a kry-a mokgotsi go ba le problem ya gore tokološi e kgone go tsela mo godimo ga motho wa mosadi goba mme pele molekane wa ga a tsena ke mola go bonang batho ba elwa go ya go botša ore monno goba mme o re no gape motho gore a re gone motho e leng gore no wa digwareng le yena jale ke bothata ba tokološi e kgona go senya gape e kgone go dia motho rabe le monkgo taelo ya tokološi motho e kgone go thuša monkgo ke bolela ka monkgo e le gore ga o kgotlelelege motho o no ba le monkgo mongwe ga o kgotlelelege tokološi gape taelo e ke bolelang ka one e kgone go thuša motho gore ka baka la gore tokološi tate moruta santse re lemoga gore re bolela ka tokološi re bolela ka moya o e leng gore goba moleko o e leng gore o berekilwe motho o berekilwe ka moya o mabitleng goba ka mobo mabitleng wa kry-a le gore motho mo a sepela go gona batho ba ne motlhogo ya ga kuše gore go dira jang motho o no hloiwa go ya go butša gore ba nna la mohlwetseng ka moka ga ba tsebe jale taelo ya tokološi kgona go thuša tokološi e thuša dilo tše ntši that's why tate moruta professor moremi goba ngaka moremi a bone gore taelo ya tokološi tshwantse a e rie and then gape mo re ne tlolaofole ke taelo e leng gore e kgone go thuša batho gore ka baka la gore batho ba letsogo la bona gore ba kgone go dia mohlolo wa gore o kry-e le gore no o dumediša motho goba go gata poleke tsoko nete gone o ya ko dilo di a senyega re gopolega botse gore ge re phela seng tate moruta go ne le batho ba e leng gore re ba kwatiša goba re ba seleka ge re phela jale taelo ya tlolaofole e kgone go thuša gore go o tlotse ka yona o lebelelege bjala ka motho o mokaone and then mo bathong kudu go gata le go dumediša batho ka matsogo ka baka la gore tate moruta o ka se re motho a re le kae moruta nabile wa phutha diatla a iša letsogo a phutha diatla ka lebaka la gore go ne le batho ba e leng gore ba berekile meleko e leng gore nete gone o dumediša motho fela then ba mo tšeela mahlatse ao that's why motho a tlo go botša tšheleleng a re gape nna nete gone o ya go gata ga ragadi goba ke no re go gata ka malome goba ke no re go gata ka gae wa kry-a lolo jaaka di senyegile bjale taelo ya tlolafolo e kgona go efoša motho meleko e mentši ya go swana le yona eo le mentši e leng gore batho e ka be e ba tshwenya mo maphelong and then gape mo ke ne taelo e ba bitša gore ke se two ke taelo ya go nwa e leng gore professor moremi specifically goba straight o irietše bomme ba e leng gore ba tshwenyega bomme ba e le gore ba tshwenya ke dibabo ba tshwenya ke go ya matšatšing ba sa eme ba tshwenya ke gore o kry-e le gore motho gona like ga kare ke fatlha magotlo goba ke a tlapologa and then o kry-e le gore go ba le monkgo mongwe o sa lokago so taelo ya se thu e kgone go thuša gona mongwe ba bangwe ba tshwenya ke dišo go ba dikutu mo mebeleng ya bona taelo e ke bolelang ka yona go e nwele e kgona go dira madi gore like a floate gabotse mo mmeleng goba a sepele gabotse ke na le taelo shi ba re ke lerumo la banna la bontate ba e leng gore bontate ba ba le problem ya gore ge ba re ba ka kua digwareng go no pala bontate ba ke bolelang ka bona ke bontate ba e leng gore tate moruta o ka lebelela matšatšing a bologono tšatši le subela banna ba kwata ba kwata goba ba swaba lebaka la gore ba swabe ya ke lebaka la gore ge ba re ke ba ka gae napile eno ba bothata ka baka la gore napile a di leme gabotse a di sepele gabotse nne so taelo ya lerumo la banna e kgone go thuša gape le bontate ba tshwenyago ke sebabo bothata ba le bothata ba dipshio then o kry-e le gore motho o kwa peine gape bontate re ka gopola gabotse batho ba bontate ke batho ba go bereka mmereko o boima so o kry-e le gore mogala wa modimo goba abuti goba papa wa modimo o lela ka letheka taelo e ya lerumo la banna e kgone go loutša monna gore a be gabotse ka baka la tate moruta di tla ja mabele ka gae
jwale ke mola le gore santse gape e thuša gape go kry le gore tabeng ya mohlapologo kry mohlapologo gona o baga o etswa gabotse jwale ka wa motho ka baka la gore rena batho ba bontate o ka lebelela re batho ba go tšhaba ditaelo bona jwale taelo ya lerumo la banna e kgona go thuša gore batho ba bontate then ba loke and then taelo tše le tše dintše ntšintšintši tše di leng gona di kry-ega gona kua gona mo ga professor mremi mo a berekela gona mo Genfirst and then go le gole o kgona go founa and then ba go romela tšona like ba di-courier and then di a kgona go fitlha mo go wena and then taelo tše go di berekiša ke kgopela gore batho ke a kgopela gore ba ba di hlokago e be batho ba ile gore ba butšhe gabotse gore di bereka eng ka baka la gore tate Moruta a re nyake gore o kry-e le gore mohlomong motho o nyaka taelo ya mohuto ba mofa ya mohuto so ga a botšiša gore a re santse a tlhalose bothata ba gage bo bo motshwenya gore and then o tshwenya ke problem ya mohuta mang then re tle re kgone go mothuša dinomoro tše ba ka go di founela go order taelo tše ke bolelago ka tšona ke nomoro ya 071 398 15 08 071 398 15 08 goba ba ka founela 072 133 6761 072 133 6761 ba ka founela le tše dinomoro di re 060 959 0303 ba ka founela tše ding gape ke 079 170 9862 gape ntate Moruta a ke le mošeba theeletšilo ba bogedi gore mo Genfirst re bereka ka labobedi le labone re labobedi go bereka professor mremi le ngaka mampana mohlomong batho ba ikuše gabotse ka baka la gore kry fore go ba fitlhile and then ba sa ikuše gabotse and then ka labone ka baka la gore re na le branch kua Groblersdal and then re šia ngaka mampana mo wa bereka ngaka mampana o ke bolelago ka yena ke ngaka a se lethasane ke ngaka e le gore o thasitše kua ga mremi professor mremi o ile a lemoga gore mmereko ko montšhi o hloka motho a ka go mothuša jale ke mo ngaka mampana a mothuša go gona ebile gape go sasa go bereka ka labobedi re thoma ka 8 o'clock and then batho ba tla ile frogo and then ra kgona go ba thuša jwale a ke no re ka go dia bona tate Moruta re tlo thoma batho ba se ke ba shifta ba se ke ba gola re tlo thoma ka ba liba rena ba tšetše la le kgone thoena re lebogile tle ga o tšweleditše tabe ya ditšweletšwa di-product batho ba na le go botšiša wa tseba gore di gona go direga eng ke kgale re sa leko jale re a leboga go tšweletšeng tate Malefe no go leboga nna tate Moruta amen mošate mogorwane la re hwetša go 98.7 balli ba rena ka fa nnete gona ke ba botse ke re ge re tlo tsena ditabeng batswadi ba ka eno ba go no tsebiša go nore ke le nna mamma mo kae nnete gona seo ke llang ka sona ke se bele ka ke shekele bontšitše ge be re le ka mola kamaraneng yela gore sealemoya se tenyekela fela polelo e hlapileng ga ra tla go senya dikereke maina goba go bapatša mabenkele goba mohlomong go bolela polelo e le gore e ka hlohlontšha batho ditsebe ga ra tla go senyana maina e no ba gore ye kgolo e le gore sentse go no e lebelela ke go tsena ditabeng ra lebelela tšeo e leng gore ke ditlotlo ka gare ga malapa a borena ka gare ga malapa a rena ra tseba gabotse gore monyetla gore o hweditšeng go na le ba bangwe ba ba o hlokang mma gore na re tšea sebaka se re a le amogela bošego ba lakono re botseng gore ke lenamang le tšwa kae ke a le dumediša ka gare ga moago wa SKFM ke a le tamiša bontate Moruta le bontate Malefe ka moka ya ke tlile ka mo SK ke tlilo kgopela thušo ke tlo kgopela thušo mabapi le tša ka lapeng o se ka tšhaba go batamela kopelwana le mabapi le tša ka lapeng lešo ya le ka napa la tia dialla mamma le ska ba la boifa selo le no phuthuluga la tla le tšona ka mogodileng ka gona nna be ke nyetšwe mo be ke nyetšwe ntse ke hweditše tshwaro e botsese gona ka boa ka lapeng lešo ge ke boa ka lapeng lešo ke a rakiwa ba re o tlo tswa ka mogare ga lapa o direla bana ba gago mokhukhu ka mo lapeng a ka titšiša ke tšišitše ke batswadi ba ka ke bona ba ntlošitše go lefaseng leo be ke le montse ba ntšiša lefaseng la gešo
ke tlile ka mola gae aowa ke hweditše dithokolo ke suetše ke tloditše dipholetše ke ka lapeng ga e sa le leruping ke ka lapeng go swana le malapa mangwe mara jwale ke a rakiwa ka mo lapeng ke a hlotha ka mogare ga lapa lešo ke bile le bothata jwa lehu ka lapeng ke tlogetše ke kgarebe ka lapeng kgarebe e tlogile a re thommomo ka mo lapeng le rakwang le raka go thwe eng mabaka a gore le rakwe ke ya mafeng ba re ke tswe ka gara lapa ga ke tsere lapa le tlo tšea ke mang ke a rakiwa okay o se segolo no ba gore le tsweng ka gara ga lapa le re tswe ka gare ga lapa le la mmane okay le lentšha ke bana ba bolena lentšha ke meloko ya bolena lentšha ke mang re ntšha ke mosadi tsoko okay ke moloko wa bolena oh ya le ka tswela pele ba re ke tswe ka mo lapeng ke ko direla bana ba mokhukhu mo be ke le ntshe nna ke tswere mo be ke le ntse ke bušitšwe ka lapeng gore re belege bana ba basitsana fela nka se re ke agile lapa ke sepetse wa tla wa tlogela lapa la ka go robala dipudi ka gare go moene o le gona o ile phutha malapa basadi ba bangwe boa ka lapeng nnete ke phuthile ke buile ka lapeng ge ke fihla ka lapeng re dutse ka lapeng ao a gona bothata la mathomo bana ba ya sekolong bana ga ba ya sekolong ke ka ngakong ga ke le ka ngakong bana ba ke fokwa ba kitima ba santse gore ba ye ba hlape ba kitima ba bona noga ba e taboga ba e tshela ba re manoga ka ngakwaneng noga ka ngakwaneng e tswa kae a re tsebe re tswile morwedi a ke a sa phela tsoma phata tianogele ra ria ka mokgori riago ka yona wa fela a go ntse go ya ngwanele wa bajwa ngwanele ga bajwa ke ngwane mofeng ya go tianoga wa go tianoga okay wa bajwa o tswile lentsho ka mo morago ga molala ga a tswile lentsho ka mo morago ga molala nna re re ke lentsho kgante ntwela se lentsho ke no fela ke bona bolepu bo theoga mo mahlong a ka so mo phatleng bo theoga bo ya fase nna ga ke tsebe gore lepu jo ke santse gore ke bore nna ke fore bo tlile ga ka gararo kgante bo ga ka ntšha nna kgopolo gore o se ka ba a emelela ngwane leshu o emeletše ntsho leo le mofeditše o emeletše o itse go kwa go baba ke ga a tloga ya a re a ke bone ba tleliniking a ba fitlha ba tšea tshwana ba hlaba ntshole le ba ntšha tšhila re itse ka re go tlo ba kaone go ba wes la mafelelo ngwanele o ka ngakong wa palela ga a palela ke bitša monyanana ke re wene tla ka mono lapeng ke gakantšha ke mogolwago ngwanele a wa mogala jwa gago o tlile ka koloi ya fihla ba laolla ba tsena ka lapeng ga re kgante go reng ke re a ruo bona mogolwago ka ngakong ga a fihla ile o bona mogolwane ngwanele o filo tswa a re o thiša meogo ke ra wa mane sa le tlo re suswatša pelo ao bana bala ba phumutse meogo ba re a re beng thapelo re beile thapelo ka mola lapeng re rapetšego ngwane wa a bajwa itšalo ke moka re tlo re a kgonyeng ke bitša ngwanele a ka ke re wene šala o hlatswa wa šene lena šala le kolomaka ka mo lapeng ke tšea e re a kgonyeng re ile kgonyeng ka 7 ga re tsena ka lapeng re hweditše bana bala ba šetše ba feditše mmereko diaparo di tšea ke moye ke ra ngwana ke re a re kgole mola mogalakaneng re a gola a re gola e le mogolwane o bitša monyanana ga mmitša o re tla ka mono o re kgalele ke go bitša wene ngwanele o re aowa be re sa gokwe be re letša founu ke moka o re nkgele metsi e le wa ya o mogela metsala a fetse o mogela metsala o re ga ke sa le wa bolena jwale ngwanele ga e tswa ka mola ngakong a e tla go nna o tla alla ke re kgante go reng wene o tlo nkgophisa o re aowa mogolo a ke ka mola ngakong o re a e sa le wa borena gapela o bitša monyanana gore a re ello mpiletša ambulance bana bala ba ya ngwanele o bitša ambulance le o emela kwa gae ga e emela kwa gae wa namela ba tla kwa gae ga ba fihla ba santse gore badiri ba bule ambulance le ga no bulega
kgaitsedi ya bona o re mane ka re šiga no bulega ga ke dire ga ke tle le spete garafo o tlile spete garafo o kunyutse ba kunyutse ambulance ya bulega ba ya ka ngako le kgaitsedi ya gagwe ba tsamaya ba mothegile ka mo le ka mo ngwane le šua a tswa a ya sepetlele o ile sepetlele go yeng sepetlele ga gago sepetse le monyanana le yena sepetlele ge ya fihla sepetlele ngwane le šua e dibala monyanana ba montšhetša ka ntle a raoa ba re o idibetse ba ntšheditše ka mo ntle ke re no kgotlelela o dule mo ntle o re mara ba re o tlo tsoga nnete mo go sa fetšego pelo ngwane le o tsogile ga a tsogile ba bitša ele ba ra wa šopha gamme ele o itse ga a santse gore a mmolediše o hlokile molomo ga se nka a mmolediša ngwane le o a boa ka gae ba robala ka gae ga ba robala ka gae o re mane ka gore o ya mmerekong ntšha wene a re mmerekong nna ke sa boela gape sepetlele o ile sepetlele ngwanele ka moswane gape ngwanele o a tloga gore mane a ke sepetlele o ile sepetlele le la boraro le ka ra wa mane ga ke sepetlele ke ile sepetlele ka ra morwedi ya ke ka ra ro ntshwarela mmerekong ngwanele o tlo ntshwarela mmerekong nna ke ile sepetlele ga ke fihla sepetlele ke mo reketse tša go ja o fule gore mo go nna re o ntshwaretse sa go ja ka re ke swere mageu ke swere yogurt ke swere dipanana a re tšea galase še o ntšokoletše yena koa o ntšokotše mageu o ntšhelele ke tšere mageu wale ke a tšokoditše ke mo tšheletše ona o tsere galase le ya mageu nwele after galase le ya mageu ngwanele ga a sana le molomo ke itse ka bolela le yena ka ba ka nako ya tšhaya ka tswa ka sepele ga ke fihla ka gae ke a ba botša ke re mane motho le kwa sepetlele ga ana molomo o humoletse ke moka ngwanyane ya ka gore ka moswane ke tlo ya sepetlele o ya sepetlele ga a boa sepetlele o ra wa go sa pala ke moka le latelago ke rinkele mmerekong ke sepetlele ke šala ke tšea metsi ke hlapiša ngwana ga go bana ba sekolo ba hlapa e le o šetse a batametše kwa mmerekong wa ka ke kwa ba sepetlele ba founa ba re ke mmago mamang ke re morena ba rawa o re šeile ka masa ke na le airtime ke napa ke founela morwedi yake ke re a tsene ga motswala ke a ba botse ka mo mmerekong gore ke paletše bana bešo morwedi yake o robetse nka se kgone o theogela ke moka ngwanele gore ka sepetlele ba founne ba re e a tlago a tle le ba society a tle le pasa gagwe ke re pasa ngwana o tlo itšiša go wene a le kwa lebenkeleng ngwanele o ketimme o tlo hwetša mmangwanago founetše ba society ba ile ba tlo motšea ka sepetlele ba mo tsenya ka mmušareng wa gagwe aowa ngwanele o a boa ngwanele ga a boa aowa gona taba re boditše ba meloko re ba begetše ra ntšha motho ra re a bege kwa motseng batho ba la ba begile kwa motseng motho le o begile kwa motseng ga go fetše o bega ke la bokae ke mokibelo ke moka go hlabala sontaga go hlabala mantaga ke re mane ga rena metsi ga ke founele motho a ntšišetše metsi ke founetše monnele wa metsi o tšišitše metsi ge a tšišitše metsa re a beile ka mo moraga mmoto go na le ditanka re beile ka mo ntshe ke moka ba tlhole ba berekiša metsala mantaga le la bobedi la boraro ke tlo tswa ka ngakong ge ke tswa ka ngakong ke re man ga ke tšeeng ke tle le keng ko ga mesi ke tle ke pholakeng teng ga ke santse gore ke ya kwa tankeng e le re butse gore re berekiša ke hwetša segwego ka gara metsi ke re metsi a ka re ya berekiša maabane ke tšhetše metsi ka mo ke be ke ilo hlapa a segwego se ka ba se tswa kae ke bitša ye morwake ke na le go yena ke bitša mmangwanake ke bitša mogolwake ke re tlang le tle le mpontšheng ga re fihla kwa batho bala ba fulo re pelo tša bona ba fulo ditima so gore ba ska ba bona seno ke ilo ra ke le ka ngakong ke a sepela ke tsena ka ngakong ke dutse mole ke a kgotsa ge ke kgotsa go tla lentšu go nna ba re agwe go se gabotse o se tlogeletseng ka kwa metsing ke bitša ye morwake ke re mane ko re ire kwa
tankeng o rontšha gwego se ge re fitlha kwa tankeng re hwetša segwego se la se gona segwego se jwala se gona se tsene jwang ka mo se tswile jwang ka mo a wa gona taba ke fo kgotsa ke le ka mola ngakong tšatši la ka la bone ke santse gore ke ko bona ke doctor ge ke fitlha kuwa go na le bana mo motseng ba bereka tleliniking ba fihlile kwa ba botša manese ba re mmago mamang o tlo tla mo a tlogo tla mo ka lapeng o sheile bothata ka lapeng o tlogetše ke kgarebe re a mo kgopelela gore go tlo go tsene yena pele nnete ba nkgopeletše doctor o itše a fihla ba biditše nna pele ba thuša nna ke tlo tšwa ga ke tšwa ke tsena shopong ke reka dithiši ke reka marotho ke a tšwa ge ke tšwa ke ya mo e le gore go na le dikoloyana tše re di namelago di-taxiana tše ga ke re kwa di-taxing ke hwetša mangwanake o re sesi kgante o nyakang mo ke re ngwane ke metlhakwa lefase bekile o bona doctor e le tšatši la ka la doctor o re a wa manesese a re tsome koloi a re nametše re gae o ya o lata mošimane a nametšago gore ga o re iša kwa gae makgorong e ka ba bokae ngwanele o itše aowa ke 100 ranta ngwanele a mmangwane o intšhitše a fa ngwanele a re nametša a re iša gae ke fulo re a ke thoma ke tsena ka kgoro ke tsena ke namela stepisi sa mathomo ga o ya ka lapeng lesogana la ka ke ga mpitša ka letsogo ga ke ya ka ngakong ngwanele o re gape go se le se buile gape jwale se kae o re aowa ke se tšere ke se bolokile ke re aowa o se tšere gona a gona taba re tswile ka sona go sele re tsamme re phapharega tša go se re se hweditše aowa a gona taba re tswa go motho a re fatše a re fa go tšona re ria 1 2 3 ra ria 1 2 3 aowa a gona taba ngwane leshu la bohlano kotsi wa tsena o tšwa mmušareng ke moka ke boditše borangwanago ka re tla ke le botseng ngwane mo ga tlo o bolokela mo o ya gagabo ga nka re ke mmoloka mo e tlo ba ke utswa ke kgopela gore ke le roma mošate ngwane a ya bolokele kwa gagabo mošate ba tia matsogo ba re ngwana rena ba tla ba tloga ba ya molemong ga ba fihla kwa molemong ba lema ba boa ga ba boa ka moswane ke mokibelo ga e le mokibelo re a tšwa jwalo re a dirapeng re ile dirapeng ka moswane sontaga ke retse morodi ya ke ka re nkutsu o kwa gore gabotse go diregang o itse ga a fihla mo re morommego ba re o letse wa bitšo kwa lebitleng la gagwe o letse a bitša kwa lebitleng la gago ba re tswa re ya go bitša ga ra tseba gore go diregileng a senka ba re thuša ka selo ka gore ga rena selo ga o a gona taba go aya re dutse ka molapeng re bona dinoga ka go fapafapana ka molapeng e nngwe tšatši le leng ke itse ke le molapeng ke hlatswa castrole ke bolela ka yena ka pelo ke raitšane noga e ka fotswelela mo ga ke lebelela ka morago noga šika mo moragake ke ga ke taboga ke wela kwa sefirong ga ke wela kwa sefirong bašimanyana ba gona ke ga ba e bolaya gape ngwana wa morwedi ya ke ene a robetšego ga ke tsere go tsene mang ka molapeng ngwane le o tswa kwa ngakong a kitima gante ngwane o e tshela mo distepising ngwane wa e taboga o kgantšha motho ile a tsenago a o a gona taba ga re lebelela ka morago ke noga bašimanyana ba ka ba dula ba le gona ke ga ba e bolaya ga gona taba go aya go batamela December ke rata mašutša a sethoga ke ra sogwana le ke re le sogwana ke rata mašutša sethoga nkonkele ka sethogeng ke December ngwane le šua tloga o ya ka sethogeng o re ulo nyakela mašutša ge a sa ile ka kwa sethogeng re a hlatswa ga re hlatswa pula šiatla pulela ga e re yatla o ka re ya thena ya ga mogašwa pulela ga e ga mogašwa kganti e tlile e aparetšanaga ka moka bana ba re re ska ba re alola washini ke re mane a re aloleng washini re alola washini le re nokela ka gara sekotlelo ke tlo ntšha motsoko ke mo stupung ke lebane le lefestere ge ke lebane le lefestere bana ba re re adime phone re bapale game
ke tšea founu ele ke a ba nea ke ntšha motsoko ke a kgoga ga ke kgoga ke tlo fokwa molalo wa ka ke robega ke fokwa molalo wa ka ke robega o ka re ke rwele letlapa go tla lentšu la mokgekolo gore ngwanake tšea bana ba o tsene le bona ka mongakong ke tšea bana bala ke tsena le bona ka mola ngakong ge ke tsena le bona ka mola ngakong morwaki ye mongwa o robetse kgausi le o torope e kgolo ba bala kobo mo kgausi le o torope nnyane ke rwala makousu mpete wa ka o lebane le mo dining room mo lefestereng ga ke tšea kobele ke re ke apara ke sa re ke a ikuka ke fokwa ka mo morago ka re ba phaphatlotswa ka dilepe ke bona mello e tsena mo lefestereng mello ela e tsena mo lefestereng re a tswa ka ngakong re thulana mojako ka mongakong go a nkga re a gamega ka moka le bana ba go a kgotlhodiwa jwale mošimanyane ya ka o tswela mola ntle nna jwale ke gopotse mogatša eo ka kamoreng ke re a ke bone ngwanele a batho ka gore mello e tsene mo lefestereng e tsene mo dining room e tsene phatšisi e lebile ka kamoreng ya segwana le be ba lebeletse segwana le gore ba ile mo hwetša ka mokamoreng ba hwetša e le gore ga a gona ba fitlha ba tšhuba tšatšara decoder ba tšhuba tšatšara laptop ba tšeang ba tšhouka mogatša go tsogole ke moka ba tšhuba gare teine sonthethelego ba phapha mo lebotong mo khoneng batho jwale mošimanyane ya ka ke ena le yena ka mole o tswile ga a tswile o fompitša gore mama tswela ntle ga ke tswela ntle kore go riegang o re lebelela mola ke fo go tša mosadi a tswile a le ka tlhogo a lebeletše mola gae aowa ke folo re ka fo ema ka re tseka mo lebelela a boela ka ngakong ga a boela ka ngakong ke ra bana ba kere ke timang e leng ka shopong le lo re rekela maswi ke bane ya 50 ranta ke re batle le pint tše ka gore re lebane ke tšea maswi ala ke tšhelela bana bala ngwetši ela ka gaji maswi o itse ga ke je maswi a pala a senka a thuša ke selo ra re go nwa maswia ra kwa o ka re go a bulega mo difegeng tša rena aowa gona taba ke moka mola go aya ga go ya tšatši le lengwa gape pulele yatla pulele ga etla go tlile ngwana ekwe ga o ye morwaki o na le tšhomi ya gagwe ba dutse mo stupung mo malebana le lefestere ye o swere dithulusi o agela batho dipika ngwane o swere mapolankala mola gare wa ripa ga di malele le tlo tia mo motšhining wa gagwe a lahla motšhini wa boela morago ga a boela morago bana bala ba le kwa stupung ga re a bona gore ba fitlhile jwang kwa lapeng ke itse ga ke tswa ka ngakong ke hwetša bana ba tiana le mmoto kwa lapeng le bona ba kgotsa ba re ga botse re tlogile jwang mo re tla mo ke rawa gona taba bana besho ke tša lefase koko a ke diso moruta moroka ya ke sebakana ke ntše ke le gona fa ya ke nnete ya a ke ba tamiše ka moka balatedi magoši ya borena ba thieletše kgole le kgausu le ka mola mafarahlahleng phia diatla ka mo mafarahlahleng re tla reka dipudi Veronica le re swareleng koko ke a go tamiša le abuti le ngwana borena ka fa ke nyaka re tsene tabeng ye re se ke ra e tlogela go tloga kua bogadi ba gago ka ge o re kua bogadi o tlogile wa ya ka gae molato mogologolo wa gore o tloge bogadi ebileng nna be ke ntšhweditše magadi ga ramogayana ga ke ntšheditše magadi ga ramogayana mistress e mongwe wa tla o re ramogayana ke kgopela gore o ntshwarela sekolo ka kiana nkagele sekolo monnele a ka o kwane le yena ba tlogile le morwagwe le malomagwe ka bene ya gagwe ba ile kiana ga ba le ka kwa kiana ba ga sekolo sele ga ba seaga ba la ba kiana ba re rena ga re tlo buša ke lepetšanyana la go tswa ga sekhukhune ga ba re a ba tlo buša lepetšanyana la go tswa ga sekhukhune ba ga sekolo sele ba tswela pele ga ba ga kolo sele ba tia moleko ba tia monne ya ka gore a menole ke koloi monne la ka itse ga ba etla mo leboa kgomo sepanapudi koloi ele ya menoga
kotsele e tswile ka e waka ga e tswile ka e waka ga gona taba nna re le ke re robetse ka masa ke kwa motho o ka re wa kokota mo lebating ke ya phagama ke re mara o ka re go na le motho wa ke thailetse motho e le a se a tlhoa kokotile ga wa gona taba go sele letšatši le tlhabile ke a tloga ke ra bana ba ke re mane ga ke kwa go mistress a go hira monne yaka ke kwa gore ka re kgwedi fedile a batho ba kae ga ke fihla kwa ke ya mohloka ge ke mohloka ke boela kwa gae o ka re ke ile 4 times ga mistress o ke mohloka la bo 5 ke tswa shopong ka mo dipateng ga ke tswa shopong ka mo dipateng ke reka thiši ga ke re ke kopana le yena o na le e mong wa principal wa go swana le yena ile di principal ba swere hitara ele o rela mogotsi ele ga gore eta pele ke tlo bolela le mosading ga re o bolela le nna gore mo go nna gore batho ba hweditse kotsi ke re wene mosadi ya modimo batho ga ba hwetša kotsi ke le mo maotong a gago go moene o namela o ile o hlwa Beresfort ga botse go diregileng mosadi ele o filo ra wa re tlo ya ka moswane ka re ka moswane re ka se ka moswane ke beile metsi mola gae ke ilo hlapa nouso re a tloga re ya ka sepetlele sa Leboakgomo wa senka gana ra namela ra ya ka Leboakgomo ga re fihla sepetleleng sa Leboakgomo re itse ga re tsena ba gabo ba motsia ba mo tsebago ba swara thopa le yena ka fo emela mola thoko ke a kwa gore go na le taba jwala re fihla ka kwa sepetlele ba gabo ba rawa ramogayana ga gona ka mo ba mo kitimišeditše ka mankweng mistress le ore a re go meng re tlo tsoga re re ka moswane ka re aowa gape ke 5 o'clock re santse gore re ka mankweng a sekgole ga re le mo re sepetse re gapeleditše ke mo gapeleditše re ile ka mankweng ge re fihla ka mankweng re tsene ka dioteng ke hweditše mogala jwela ka a go betse hlogo e faeka o tsharwe le mebu o rurugile mpa tšeketšeka ke moka wa re a tsena mola re a ba dumediša re tlo bona mogalajwe ke re aparo tša gagwe di kae ba tšea aparo tša gago ba nne ya tsona ga ke setša diaparo tšele ka mola ke hwetša only 300 ke a itšea ke ya phuta ke fo iphuta le aparo tše re ya gae ke itse ka re ke tlo kwa gore mistress ele o tlo tla go nna re tšhalete ya gagwe e sepela so ga se nka ga etla go fihla ga lekgono mogala jwa ka ebile ba mo discharge a etla Jenfes re etla Jenfes re mo tšea a sa nka ra hwetša selo o tlo aga sekolo o tswile a lefela re itse ga re nyakišiša re nyako mo direla tšhalete ya set party ke ngwadišitše ke swere founu ya tla timela dilo ka moka di a ntimelela ka se ka tseba gore pele le morago ke kae ka se ka ba ka tseba selo ya ba ile dilo ga di nyametše mistress le be ke mmeile leihlo ke re ka gore o rutegile o tlo ntlhahla a se nka ntlhahla go fihla mogalajwe a tlo re tšhubela ka molapeng re ile ka mokhukhung a tšea aparo tša rena di bea godimo ga stofo a tšhuba a dula koa ga a tšhuba a dula koa re tšhaba bokisana le la Eskom gore le ka re go batša re tšhabela kwa ntle ga re tšhabela kwa ntle a wa gona taba ke tlo roma bana ka gae ke ra re lo ba botša ka kwa gae nna ba re tšhubetse mama wa tla o tlana le mosaditsoko ga a fihla mokgekolo o itse ngwanake mogalajwe ka mokgwele go kgale a bapala ka wene a go tia le lekgono o sa go tia go sa le kuša bohloko a le tšhube le diaparo a go betse ke re mogalajwe o go betse monagano ga o sa le gona ka gae ke ga ba tsoma koloi ba etla ba tlo ntšea ba re jwale le tlo dula kae gona mo ke ga ke thota ke ya ka gae go fihla ga lekgono ka lona leo la go hwetša re go ka ke batho ba bang ba tla bang goka ka tloga ba re ba nyalela lapa ka tloga ka lapeng mo lapeng monyanyanse ba o dirile ka 3 months ke ile mo lapeng ke dutse ga botse 3 years ngwaga bo 4
be go sa tlogolo mo go bose go sa tlogolo mo go bose ke ga ke tlo ima ngwane ye ke na le go yena e ga ke ima ngwane ke na le go yena ke dutse ka mola ke dutse ka mokgonyana ka ke moporofeta o ka magweng ga le ka magweng wa foura morwedi ya gore mmago ke moima o na le kgwedi tse 4 ene mmago o lo belega ngwana ngwanyana o lo mmelega ile la boraro before 2 nete go fulo ba ka mokgo ke tlo belega ngwane ile la ke shokile la boraro ke fulo re go fitla sepetlele ka napa ka topa ngwana ka hwetsa ile ngwanyana ke tse sporofeto se tla ka mogonyana se tla ka mogonyana alright yeah se tla ka mogonyana ka a etswa lefase la polokwane a wa ke belege ngwane ke itse ke sa le ka sepetlele ba sa nthuša ke belege ke swere founu ka letsogo so wa mphounela mogonyana ka gore mma go diregang ke rawa ke topile ngwana ngwanyana a re ngwane o ina la gagwe ga gona ina le lengwe ina la gagwe ke tlhompho a re kwa gae ke founetse bana kwa gae gore ba lebelele nto e tlogo ba ihwile mo jarateng nnete bana ba la ka moswane ga ba tsoga ba thatha le jarate ba fulo re a ba re ka batilla ka morago ba hwetsa katse ihwile mogonyane le ka bana ba la ba mo founela ba re go hwile katse a re katse e bile e tlogo khama mmago lena nna ke mo phetetse ditaelo ke robala ka gare ga dithaba mo segweng ke phethela mmago lena ditaelo nnete no gele ba ikhurumela ngwanele wa modimo o tlogile lefase la magweng ka koloi a itla tlo berekana le katse eo o berekane le katse ele a wa gona taba tšatši le lempula e ano a re hlathile mengako ke ilo ga motlagase o tšhabile ke ilo ga jwang ke re ke ilo apea ga ke re ke ilo apea ke fo bona mo le pele ga ka le suswana le re ke bona selo se gadima mo le pele ga ka ga se gadima mo le pele ga ka ke bitsa ke re wene nko tlo o bone selo se se e o re a re founeleng tata go mamang re a mo founela o ka magweng a re mowe ke kwele mo ga ke tsena ka mo mafuri a bolena ke ya ke ilo fula diapolokosi ka kwa ke nkgela ke noga ka gare ga dinko ka re a noga ya nkga ga re noga e nkga ka kudu mma kgaolweni motho wa moya noga e nkga ka kudu a re e mo kae ka re e ka mo mafuri a re go na le mo go lebelelang go na le seboko se seng se ka gare ga diphatana so a re boko se ke se berekile ke se beile mo nogewe e tlogo ba e hwile montse nnete a re ilo lebelela re hwetša phatana tšele noge le šila mola e tetomamala ya hwa mokgonyana ga go a beng a bona dilo tše ka moka koko o kae le kgono o robetse o hweditše kwa tsa koloi o robetse o hweditše kwa tsa koloi and then bogadi bo ba bobedi ba mathomo o tlošitše ke gore mogalabe o tshumile ntlo kgopolo wa gage be se gabotse o be a go tlaiša a go iša letsogo bogadi bo ba bobedi o rakile ke eng koko wa bogading jwa bobedi ke rakilwe be ke re ga ke le ka mogare ke fo kwa dihlare ka godimo ga masenke ba tšholla dihlare le mo lapeng ba gaša gomme ke le ka mo ba sampotse selo ka re man ga botse mo ke sa tletšeng ke dulago mo ba tlo go nkela ngakeng ba tlo ntshwarela lapa mo le ba itse lapa ke la gago morwedi yake bile moima re bile ba ima ka mo le motseng o le re le ka baka ka babedi le morwedi yake go belege morwedi yake pele nna ke belege ka morago ga ke belega ka morago kgante morwedi yake mogolo le yena wa khetsa a wa gona taba re belege mokgekolo re tšhišang bana go morwedi yake ke tle ke ba roleng ditlhogwana re ile koa o tlo rola wa morwedi yake gabotse ye wa ka o tšere le gare o motswile tlhogo o motšhetse tša motšhela go tsona ke itse a ke tlotswa ke rankeng ko kwa gore ngwane gabotse ditše ba moria tsona ke tsona ka hwetša e le gore ngwane be ba sa mo alafe tlhogwana ba morile tše ba moria go tsona mogala yo ke gare aowa ke tlo mo thuša ka gore ebile tsona dudi tšeo ba morile go a sia tloga di hwetša madulo
di sa tsoma madulo ga ke re go sa thoma ke nape ke diragole di itse mo godimo ga ngwana ke alafe ngwane wa lafile ngwanele aka a kokotlela ya ba lesea gane mo kuko le re go le bone sefahlego ge le šala le boela ka gae le reng le nyetswe motswadi ya lena a sa rate ke kae ke mamone ke ga lela bokae moo ke la bobedi okay ga ke le ka kwa ntshe go na le monyanya ka mo next door ba apea jwala ye o letša dipika ba re mahlako gape botša morwago a bulele ka mo re apea sekhuku re bolako go bina ke botša e wa bulela ebile ke bula mafestere nako tša late ke re ke kwalele mafestere monang o se ka ba a tsena ka gare ke kwaletše festere tšele gabotse ga ke re ke ile goga gareteni tšele ke ya dikopane ke bona hlogo ga ke bona hlogo motho o ka re o tswa ka mmushareng kore ga o bone mohu ka mokgwa le go ka gona a ke lore ke bone hlogo ke bitša bana ba ka ke dula setupong ke lele ka kudu ka ra bana ka ra rile nrekela airtime ba tlo nrekela airtime ke founetse mogala jo be ke sepela mo go yena ge ke mo founela ka re ke kgopela gore o ntebelele ka moo ke tlotla ke tšiše phasela a gago o fula gore ga a di tšholola ka mole a re mmago le tatago ba re boa ka lapeng ga o tlo dula ka lapeng la batho ba bangwe o tlogetše lapa la rena e le disamenti wene wa ya wa phutha lapa la batho ba bangwe lapa la rena wa robala dipudi ga re le gona ka moo lefase leo la mamone ngwanele a ka o ima ngwana bobedi ga a ima ngwana bobedi ngwanele wa belegwa ga a belegwa mmago o tšea letswele wa monea ga mo neela letswele re sa letetše tatago bana ba gago a ba amuši re letetše tatago a tšiši maswi ngwanele o sa tšwantšha ngwana ga ngwanele a sa tšwantšha ngwana mokgekološi wa tsena a sa dule le rena wa tla ga a tsene ka sefero o tsena ka phirwanang ke agile ngako forum tsena ka moraga ngakola ga a tsena ka moraga ngakola mokgekolo o dula fase ka mafuri o tlo emelela o ya ka mo ngakong o mogolo mokgekolo kgante o swere tša diswere go tsamaya tšhela ngwanele a ka o tlo tswa ka mole gore mane ke ya toilet o ra monna gore mphegeletše toilet monnele o mo fegeletša toilet ga ba boa kwa toilet selo se fulofologa mohlare ga se fologa mohlare monnele o fulo ema o gakanegile mosadi ele a gago wa tšhaba selo se le se tsoma mosadi ele wa gago mosadi ele wa tšhaba o tšhabela ka ngakong ke selo sa mohutamang selo seo ga ke tsere ke sa mohutamang ke tšea ke botsiša ngwane re se sepela ka maoto a fong okay nna ka ba ka se bona a oa mola gona taba monnele o tšiša maswiala ga a tšiša maswiala ngwanele ga ba tlo mo hlapisa ba mo hlapiša ke re mo tšiše mo ebile ke omanya morwedi yake ke re ngwane o wa ntšhitše ngwane ka kudu a re fe ngwana rena a se a tloga fetša 6 months o mo a ntšhitše ka kudu ngwane le o re aowa lebile a anya selo tamiši ngwane le kgante mmago ga a tswela kwa ntle o tlo gata tša phaku kwa lapeng ngwane le ga ntše a anya ngwane le bonna jwa gagwe bo ile jwa bulega jwa tswa madi jwa bulega ga a rota a hlapologa go etswa madi mpa khudwana ya bulega o kgone go bona sa ka mogare ke thatile le ngwanele ke ya masioneng ba re ga ana taelo thatile le ngwanele ga ke ya mo ba re ga ana taelo go fihla ke ra ngwana ke re tšea ngwane o dula le yena kwa go monna gago ba dula mo Jenfes RDP go fihla ke tlo thota ke ya ka gae ka ra ngwane ka re ka mo le se ka tlwa le sa boa le ngwane re itša re fihla ka gae ngwana a re tlaba go atla monne mongwe a na le tatagwe a tlile go mmago a tlo ba tšea monne a ntšha lentšu ka mo koloing a re ngwane wa sepela a e sa le wa lena nnete ngwane le o tlo lala mo Jenfes ka re boa le yena ba boa le yena ka moswane ra mo tšea ka ke bereka ka sekolong ka ra mmago ka re motse o mo iše go mamang o mo išitše go mamang ele o itše ngwane le ga etla
ngwane le o betogile a khuphile ka mešidi e meso mmele o ka moka le tlhogo ka moka letšatši ya le dikela ngwane le a ke tsena ka mola ngakong ke dutse mola lapeng mamogolo wa bona ore wa ba tlile ba ka mongakong ke re mane ka re ke tswa ka mo sekolong ga ke dule mo ntle ke fole pele ke tlo re ga ke fodile ya ba gona ke tsena go ka mongakong ke itse ga ke sa tsena ka mola ngakong mojako ke re ke ile o bona ngwana o ile a re a le mpeteng a emiša letsogoso ga ke ya kwa go ngwane le mamogolo a go mo emeletse mamogolo a go ke fo kwa re mama gape le ga ba re a ke tsebe ngwane o tlhokofetse ga ke emelela ke ya kwa ngwaneng ke hwetša ngwane le ka nnete a tlhokofetse ngwane le ke hwetša a etswa megogong kotseng a wa re bolokile ngwane le a batho re founetse ga bagabo o bolokile ga gona taba rena re dutse ka gona ka motswadi yaka ke buile ka sebele ke tlile ke ka gešo mara ka moga gešo go a ntshwisa matšatši ala re itse re le mo motlhareng ye o dira dipika ga a dira dipika ke raka ba khona le ba bang ba mmangwanagwe le ba mamogolo wa go ke a ba raka ke re mane gore ka mokgole rasago a riello ba pala ka kwa morago ka mogarena teng bana ba ba tloga ga ke ya ka kwa ntle ke hwetša ya bereka wa morwedi yake wa bobedi ore nna ke ile o dula le wene koko o dutse le nna re fitlha kwa ke ya latuku re a robala a re robala ke tlo bitša ba ke tsere ke nsa go gore ke bitsekwe ke re mane tlang ka mono ba tla ka mo lelapeng ka mo ntle ga ba itla ka mo lapeng ba tla kwa mapolomong ye wetile pele o fore malome noga malome o re noga e kae ngwane le o re she e a sa re e kae nogele ya kikita e tsena mo le matapeng mo morakong ga e tsena mo morakong re itse ka e tsoma noge re itse ka e tsoma ra e bona e jwa le o boetse wa bereka ga bereka nogele ile a boa ka short e o tswara shoti ya bereka ile a re motia potane ya motia ka mosela e fa ka gore ke monna a taboga ya tsena ka gare ga sepika ya ba ya tsika ya re ka moraga sepika ke robetse mo ya re ka moraga sepika re tshela phebing ga e re tshela phebing ya boa ya tetsola e tsena gape mola mofenseng ga e tsena gape mola mofenseng jwale re tswe tsoma ka matla e wa rela gore tswelang ka kwa ntle re swere matlapa re ka mo phebing eo ka mogare ke moka wa morwedi yake o ka mo re a e lebela ke a e bona ke re she ga ba re ka e boela gape ka kwa e uta mme ka ntshe ntate Moruta ya ka gore re tlo ba le balli ba bobedi ya ke nyako mo thuša gona mo le nna taba tša koko di kwagala gabotse moroka a ke nyako gore a tlogele taba ye nngwe mo koko hlalosetša moroka ka taba ya go timelelwa ga motswarana wa ngwane re be re hlatswa wa shene ga re hlatswa wa shene re hlatswitše ga re ilo tšea wa shenene mo ga re šetse gore a ra tšea dilo ka moka mara mo terateng go sena seno gante ba topile setswaro sa ngwane ga ba topile setswaro sa ngwane se feditše ngwaga le dikgwedi se timeletse tšatši le leng ga re dutse ka mo gae ngwana next door wa tla o topa setswaro se sa ngwana ka kwa ntle o re a se setswaro sa bomammanse re re ke sona o itse re ka ntwe ka re ka mo ntle re a sepela ntwe e tswa kae ngwane o re ke itšea ka mo ga terata ke raoa ke ra ngwane ke re o seka ba e swara ke nna ke a itšea ke inokela ka tšhakaseng mo ke e beile go ntshega ke re ke ilo itšea ntho e le ga e gona re itse ka putula ke re ke ilo itšea ko itšhuba re itse ka putula ra e bona ke moka kgarebe ya kae o itse go timelela ke sona tswaro seo o na le motlwa ka mo sethong motlwa ga o šetse o mmaba wa taramologo a lekana le monwane wa ka sona wa tswa ka mogare wa boa wa tswa madi ga o šetse o e tswa madi ga ke robale walla ga ke tsere ke tlo reng tšatši le o šetse o e tswa madi ke re tšhela metsi o hlapi o tšee baselini o tlole ba tlo robala ke tlo šala ke dutse ke mo letele gore a be a sware ke boroko a robale go na le gape le noga e gona mola gae e dula ka mola toilet noge e namela ka mogodimo ga ngako nna ke re ke mamekgaritswane ka mogodimo ga ngako o šigwa ke kwa go tseka-tseka
tšatši le leng e o a tsoga o tsoga ka bo 10 o be a bereka ga a tsoga ore o ya maretong ga re o ya maretong o ya mohlapologo ka mola ga a boa ka mola ke bona e tla ntshwara ka letsogo a re kodi ka morago ga re ya ka kwa morago re hwetšanoge e apotse letlalo kwa godimo ga diphata e fulogile a re tse re di kae e atla re a e bona e gare o a e bola e tšhaba belo le lengwe e tsena ka toilete na le ngwaga e le ka mo toilete ene yona ntlo ya botshwelamare ke e lena le e berekišang re berekišang le ya ntlong ya botshwelamare le tseba gore go ne noga alright moruta di feletše ya ke gopola jwa le gore ka re ditšere ka boripana ka baka la nako o nyako bja mabedi a botse se ka e tlogela se ka e tlogela mogolo wake thuso ke thuso ke a letamiša batheletši ba skfm ya nna jaaka ena pele tše telele e foba gore ke motho e le gore gabotse ke moipereki jalo ke le go moipereki ke kopana le di-challenge tše ntšhi mo tabeng ya mmereko wa ka mara se se le gona se nna ke llago ka sona gabotse ke lla ka tabeng ya ntwene ke sokolela tabeng ya di-custom and custom jaaka di atla di a founa di a tshepiša mara ntwe mmaka tšao ke gore di no boela morago ka moka jalo a ke tsebe gore e ka ba bothata ke mara ke kgone go bona gore go na le se se riegago ka baka la gore ke kgone go sepela le batho ba e le gore ba ria mmereko e le gore le nna ke ya goreke so ga re ya mo re ntse re letša mo mejirong nna wa ntseng ka fo thoma ka tswa go šala go tsena custom jalo kore ke a tepotšiša gore ntwe ga botse riega jwang wa e nna ga ke tswa go tsena custom mara ke le mo e sa tle and-e tšetše fo ntlela ka morago ke kgone go bona gore go na le motho ka re o tlile mokhwe and then bele ba ile gore ba nkgona ba šala ba mpotša gore go na le motho o tlile mo mara ntwe mmaka tšao ke gore ba tšea difounu tše e le gore a se jaaka mo go batho ba e le gore ke sepetše le bona jwale be ke sa e lemoge and then se sengwe gape ke yona tabe ya noge ya go nka ya mphone so tabe a mphe boroko go bolela nnete ka baka la gore pele ke be ke ntse ke notepotšiša gore ntho e kgonega jwang gore noga kane ke tseba e be tšhaba motho go tla jwang gore noga e tletleng latelele ka e tsoma ka e hloka mo le ke bereka noga ya tla e ketima ebile ntho e mmaka tšago and e ketimme ka lebelo e le gore le nna ke tepotšišitše gore ke monoga mang ona o jwale mara bele ke feitše ke e bolaile but ga se nka ka kgone go inyakolola gore ga botse go riegang ka yona yeah ntate moruta mroka a ke dire so taba tša kuku di kwiša bohloko ke nyaka go tsena mo go ya mathomo ye kuku a swanetšeng a e hlokomele ba lapa la gage ba boa ka gare ga sepetlele ene ba bangwe a ba boe go na le bothata bana ba babedi ba feletše sepetlele mokgalabe o tsene ka gare ga kotsi a feleletša a ba tshumela ka gare ga motse e sa le kotsi le yona eo mokgonyana o labeng a ba fa diporofeto ba mo tšere ka kotsi ya koloi lapa le e le go gore koko o dula ka go lona le na le bothata ke gore go ne sera se se dula go ntlong ya botshwelamare mola motho mongwe le o mongwe a ya ntlong ya botshwelamare go ya go ithuša and then o dithuša o le aware gore mo go na le noga ye ka ntomanneng kapa neng o ka se dule ka gare ga lapa le noga lapa le koko a lego ka gare ga lona le na le bothata ba magadima
a tsene gabedi legadima le kotsi ka lebaka la gore ge le ka tsena ka gare ga lapa la mesa le tlo boa gape ge le seno mesa le a tekepela gona ka mogare ga lapa then le tlo boa gape kuku o bonala e le motho a boneng dilo tša batho ba bošego ene ge o ka ba motho wa bona dilo tša batho ba bošego wa boa wa se hlapišiwe meriti yela ya batho ba le e šalla mo go wena ene ge meriti yela e šalla mo go wena batho ba thoma go dula makgotla batho ba thoma go tšhaba batho ba thoma go sepela kgole le wena ba thoma go gologela leano la go bolela gampe kuku taba ya gage o re o bone stopo a lora o se bone a gone gore o ka bona dilo tše kuku wa di boneng wa ba gabotse go ya le ka polelo tša kuku di re botša gore kuku le yena wa bajwa ene o nyaka thušo bana ba kuku ba sokotše ebile ba bangwe ka madimabe kuku o lekile go ba emaimiša fela ba feleleditše le gore ba robala boroko bo bogolo go ya le ka mokgwa e lego gore nna ke bona ka gona kuku sedimo sa gage se tlhakatlhakane gobane o tswile bogadi ba mathomo a ya go bogadi ba bobedi ntle le go bušetša kgomo tša mathomo ge e le gore o ba nyetše fao then o waga ntlo godimo ga ye nngwe mola ye nngwe la e se ya loka and then o sepela godimo ga phoso and then ge ngwetše e le kgomo ya pakwa e baka ke fane tše pedi tša ga mokete le ya ga mokete a be le boroko a be le bophelo bo bokaone bogadi a go tšhabiwe go a laelwa gore medimo ya ko o e tsebe gore o kae ene tša bogadi ge di go palela a ba go lokolle ba o kgone go tsena kgorong tša geno gore ge e le gore a sebe wa hlaba wa hlabišiwa o kgone go tswela gabotse semmušo ke tseba gabotse ke dumela ke re sega ga borena se re tlhalo ga e gona fela mosadi a ka se dule lenyalong la go bethwa la go tshumiwa la go tlhorisiwa e le ge re re tlhalo ga e gona mosadi a ka se emele go bolaiwa re mo lebeletše re tlhalo ga e gona re na le ditsela tše re di šomišago tša gore mosadi a ye gae ba gabo ba monyakele stene gomme ba gabo mokgalabe ba tle ba sebege mosadi a dule ka khutšo le bana ba gole ka khutšo so kuku go ya ka polelo tše a di tlhalosang mathata mantši a mo godimo ga gage gobane baphološi ba gage ba bantši ba wetše ka gare ga mathata abuti o nyaka gore kgwebo e gole magagešo ke ngaka ya setšo batho ba phetha ditaelo for kgobo tša bona gore di gole go na le ditaelo tša gore motho a hlape gore manaba a mokatoge e sego go rwala go botlhokwa ge o le motho o eteletše kgwebo pele o kry-e ditaelo tša gore o seke wa loser focus go botlhokwa go phetha ditaelo gore tšhelete nngwe le nngwe ye e tsenang ya kgwebo o e šomiše gabotse gobane kgwebo ye nngwe le ye nngwe ge e ka re bereka wa palela ko go šomiša tšhelete ya yona gabotse o ka se tsogile ebile le tšwelopele kuku o rakilwe bogadi gabedi ebile o rakiwa gape ka gae o ne motsa gago kuku motsaka ko wa go tšhubiwa ka boela ka gae a ke re kua ke bogadi o tlogile gone jwale o bile gae ba go nyadiša gape ebile o buile gone jwale o ne mo o dulang ke ka gešo ga rena mošimanyana ga le ne mošimanyana kuku ke duma gore o be le motse wa gago o la kwa mamago ke duma gore o be le motse wa gago o tlo berekang ntle le dipolelo ntle le mokgwa wa gore go be le makgotla ka gare go ya le ka mokgwa o hlakang o motho o swantšeng o phethe ditaelo
ene o phete ditaelo ntle le gore go tle go tsoge dipolelo. Taelo tše o swanetšeng o di berekiše ga di nyake lešata, ga di nyake lešata la gore le tle le kry le go gana. Batho ba bantši ba sepetše dingaka, ba sepetše ba profeta, dilo tša bona ga di loke ka lebaka la gore malapeng ao e lego gore ba pheta ditaelo ka go ona go rena lešata, go na le khutšo. Ntwa mathomo koko ke swanetše ke go hlapiše, ke tloše se sengwe le se sengwe se ba go berekileng, gomme ge re fetša re go nyakišiše gore gabotse wena o wa ga mang, gobane go fanetše ka moka tšeo tšwang go tšona ka pelo le moya wa gago o tseba o hladile. Mara batho ba le ge be ba go nyala ba go begile, re swanetše re ye go dula fase re nyake tsela gore o ka tšwa buang mola magorong a ga bo bona, ka lebaka la gore le bona ba ka se ye go nyala ngwetši tše dingwe. Ge ba nyala ngwetši tše dingwe yo ba bommane, bogadi o bone boima, ke bone ko wena o rialo. Ana re dira eng gore koko o be faneng ya geno ntle le ditlaišego? Abuti ke tlo mo thuša. A gone kgwebo ye ka phomella ntle le taelo go ba go rapedišwa? Le sese ke tlo mo thuša. Ngwana ga ile monyane so, setho sa gage go bona la mootlwa, ngwana a šetše a tlaišega, ba mo tšeela diaparo, ke tlhoba boroko. Taba tša lapa le di nyaka phekolo ya meropa. Tene re tle re kwe gore wa ikoko sepetše ba profeta le mangaka mantši mara o sa thušege. Go na le batho ba bangwe ba bea metse ga e beege, ba pheta ditaelo ga ba thušege. Lebaka ke gore mathata a rena re le batho ga a swane. O ka be wa nagana gore dingaka ke di-scam goba ba profeta ke di-scam. Go se bjalo. O makale o ye ditaelong le motho wa thušege, wena o se ke wa thušega. A se gore o palela ngaka. Lebaka ke gore ge motho a pala go phekolwa ka ditaola, a re lebelele tsela ye nngwe ye e leng gore e ka re nyakela gore motho ke eng, gobane go ra gore se re se nyakišišang sa bolwetši mo go motho ga e be sona. Ge e le gore motse re a o thiege, go ra gore nto re e nyakišišang mo go motse gore e tshwenya motse a se yona. So o ka fetša o sepela ngaka tše ka moka koko. Re swanetše re ye go nyakišiša ye e riang gore la mathomo e go bušitše go bogadi. O nyetše ke monna le gabotse, monna ba ka gare ga kotsi, mogopolo wa gage wa šikinyega, a thoma go le tsogela maatla. Ka gare ga lenyalo go na le di-challenge, go na le mokgwa o mongwe wa gore koko ka gare ga lenyalo go fihle mo e leng gore go sene pelo, o ka boela gae. O kgona go nyala ke monna wa go ema, a tla fetoge mogolofadi ka gare ga lenyalo. Ge o ka sebe le pelo, o ka ngala wa boela gae. Ntwa ke sa e dumeleng ka gare ga lenyalo ke matsogo. Matsogo a monna ke a go bereka, a tšea tšhelete a itšiša ka gae, a e fa mosadi, mosadi a ga lapa. So taba tša lena ke tlo le nyakela tšona go sasa, re tlo di thoma mola ditaoleng. Ene gape ntate Morena, ga di imalela go tsena ka mo gae ngwana o re tsošitše bošego a re o swere ke toilete. Ra tšea ngwana mmago a mo iša ka toilete. Mmago a re a ke ge metsi ka re tatago o lo tšea staff, a ga metsi a phalaka ka pakete. Ga re o lo tšea pafo, go na le badimo wane yaka. Ga re o tšea pafo o phara mo stupung, badimo ba mo swara maoto. Ga ba mo swara maoto o itše kare ba re lebelela ka ntle. Ga lebelela ka ntle mo jarateng ga a bone selo. Go na le motse šomo o pšhatlagane go šetše ngakwa jwang, o bona mollo o tuka ka kwa gare. Ga a bona mollo o tuka ka kwa gare o a mpitša. Ga a mpitša
ke seno ema kwa stupung le mokgaladi wa gago o tsogile re bona ka kwa godimo ga jwang go etswa tlhaka ya mollo ya re ka lapeng leo ya re phata ga re sa kgotsa mola ya bobedi ya tswa ya re phata ka kwa lapeng lele ene mokgotsi wa eo mollo ya go ka ntse ke itse ke sa tlotlogela ke ngwana o bitša mmangwane ga bitša mmangwane ke re mmangwane ka kwa awe ga ke re awe mmangwane re a suela ke a frifa mmangwane o re ke a sepela lekgone o ile ke a tlhapile ga le ke a tlhapile ke moka ke re a ke ise ngwana ka kretše ga ke boa go isa ngwana ka kretše ntate moremi mmangwane o re aowa ba re ba mpitša ka mole ke re ga o e fele o ya gae mmangwane ke mmiletša koloi wa namela ga a seno namela mokgotsi wa ena mosadi o mollo wa go ya ka mo ga gagwe wa tloga ka koa o tla ka mo gae ga a fitlha o fore koko lapa la molwatadi ngwana molwatadi a tla kolomaka lapa la molwatadi a tla ba le lebotse ya ba le lebotse ke tšea setudu ke ya monea o dula setupong ngwana molwatadi o seke wa ba wa re ge o le kgone ngwana a gago a robetse ba mo motseng wa mmakgorong ba tla ba go botsa gore ngwana a gago o ile ke mang ka morela ka rena ngwana ka o tšere ke modimo a re bana ba ka ba tlile mo ba tla ba koloka ka gore ba tlile ke mo ka re aowa nna ke na selo ke tlotla ke re mohlang ke na le yona ke a ke boa saseng ka tla ka koloka e sa le ga a kaya tšatši le leng ke tsoma dikgomo jarateng ke hwetša lee mola jarateng ga ke hwetša lee ke re mara le ile ke lang ke apola tuko ebe ke e tšwere ke a e apara ke a khunama gona mo le jarateng ga ke khunama mo le jarateng ke a fetša go rapela ke fetša go rapela ke re le mphe maatla ke se ka ba ka kgoma ke selo ka lele ke tšea letlapa ke pšhatla leleng ga ke le pšhatla lele la setodi go tšwa boso ka mogare ke le leso ka mogare black a ke re legadima koko mo lebethang le epela lee so ke tlo go nyakela tše ka moka ke ne nyoko gae ka nyoko gantši a ke phekole batho re tla eda lapa le lennoši the reverend ne se ke la eda batho ba bantši cause nyoko e ne le mmereko montši lena koko yang ka mola ke tlo feleletša le lena ke etla ka mola go jwana ntate morota mrok legadima ge le ka mesa malapeng a mantši le šia lee so di no nyaka o ne le bohlale le tsebo ya tšona dilo tše so mokgekolo wa gešo o ne mathata ke a mmona re tla a lokiša ra kwa gore bothata ke a ge le ka re gona kgaetšedi wena ke a bona gore o ka re o tlo no di re phapha wa di summarize napo re botse gore ke mang o tswa kae o namotse nna ke nna le Thabo ga Zulu ke tswa ke re Lograla ka Lograla ke ga bo mamaka ke mnkana nna ke agile Fleecebom ke tšewa ga Rampedi ka Mushroom Park se ntate morota le ntate moremi ke sentlišitšego mo ke tlišitše ke lapa la ka ga nkoko gore mathata ka kwa ga nkoko a nkimela mo le ke imela le ke mathata ka le ngwana ga mmangwana gape-gape ke thome ka gore ntate morota re goletše ka ga nkoko a kere re goletšego ka ga nkoko o hlokofetše a se ra hlapišiwe gwa ya gwa hlokofala morwedi wa gage ke mmangwanaka a senke re hlapišiwe gwa tla gwa hlokofala ngwana gage a senke re hlapišiwe gwa hlokofala ngwana ga mmangwane wa gone jwala a senke gore hlapišiwe gwa hlokofala mamaka a senke ra hlapišiwe so tše di regao ka ko gae ke tše ka kwa gae ka kwa toilet go na le noga noga e le gona e bone ke first bona mangwanaka a sa na le 5 years no na le 23 years a e bona ge reng a e bona e ka ngakong mmage a e tshela ke gare mama o tshetse noga mmage jwalo a kgotsa cause yena ke re a e bone a ena problem gwa bana ba tlo e bona ka kwa toilet a e bona kwa toilet ba re mama gape ka kwa toilet re bone noga magona ga a tshebe na re ya ka kwa re fihla a re hwetse selo a gona bothata gwa tla gwa tsena magajima ka kwa gae ke shwa a tsene ga ifo la mathomo le tsene mama ka e be le motho go petša motšha ena sa tswa bereka
mama ka sa ngwala dinomoro mo lepukung legadima la tsena la tia pene la roba pene mama ka e swerego go tswele pele pula e bere ga enwa kwa gae ka mo ke thurumo ka mo ke tirirumo na re robala ka mo tirirumo mmangwana ka le ba bamba ba robala ka kwa nna ka mo lebe ke roba le mamaka so pule le ga e thoma enwa mama ka o bulela festoro ba hlaeletse tlanka mo re aye ba tloga ba tla ka kuno gane ke tšatši le go tlotla go tsena le gadima mangwana ka ke moimane so gadima le itse le go tia la thuntša mmuši ka mo lengakong la tia mmangwane le wa ka o moimane mangwana a belega a e sa le mmangwana ka belega a tepajitša thile a tlo hlokofala ene ka nako a bajwa ba sa le batla sekgotsong ka gae kore di nkwiša bohloko taba tšeo cause go njwa le ke godile ke thomora ke dutse fasa ke dinagane di nkwiša bohloko batla sekgotsong ka gae mangwana ka phela family di tla sekgotsong ka gae mangwana ka phela ene nte ntla ba ka mangwana ka e ba re ga robetse ka moswana tsoga re hwetša moriri mo go na le tše golagolana go tswele pele ke mkana a fetše hlokofala bo mmangwana mama ka ba tšea ngwanele ba re ngwane a re mofepeng mama ka o itse ga thoma kry mmereko ka pitora ba thoma ba fepa ngwanele mama ka gore ga ke le mo mmereko mo lebotong ke bona ngwana mmalojwa mo ga lekgwa mo lebotong o nyakang a o bile wa kgotsa o founela mmangwana ga gore mmangwane gape ke bona ngwana mmalojwa mo a ra wa fo o bua ngwanešo ngwane le go pajile ka yena ga wa mmangwana ona pa kgopela o tla gae ga a fihla gae ba tšea ngwanele ba tloga le yena makgweng ba tlo mmolokela mo gae a se ba mmoloka ka lepokisi ba no mmoloka ka moraga mmoto ngwanele and nka re ba na le 2 years or 3 years ba no mmoloka ka moraga mmoto ba no mophuthela ka dikobo ba tšea diaparo tsele ba di apara kgose bo go kwagetse goreng mangwana ka bolele ke AIDS ba tšea diaparo tse tša ngwanele wa mmangwana ka ba di tšhela ka mole ba phupetša ngwanele nto e nkwiša bohloko go njwa le ntate morena ngwanele ba molemme ka kwa morago ka kwa gae bo go sa jile motho ba tsene ka kwa gae ba lema ngwanela go nubela ngwanela re sa tseba a ke re ba itse go mmoloka ra pleister ra bea matlapana go nubela a re sa kgone tseba gore ngwane o thoma mo o felela mo ga re sa bona selo gore ngwanele o thoma mo o felela mo re tswele pele ka bophelo mmangwana ke šetse go le yena nnou o ngodišitše a e sa le mma gorena re še mo lefaseng o ngodišitše mangwana ka hlokofalela ke ngwane e be le number 2 mo baneng ba gage ngwane le be le mmotse mo e le gore le rena re be re tšhogile gore ngwane wa e le mmotse mosadi a tla rela mangwana ka re ngwane mmotse so ngwane a sa go swana le ngwane wa go rona gantša le pitsa a bolelele mangwane o bapadiša ngwane le ngwane le a bola ka magare ga matsogo ngwane le go tla mo iro a bajwa ba mo iša ga gabo ngwane le go fo swana tšatši le ile gore ngwane le jwa lo hlakahlakana ka kudu mangwana ka o founela mama ka gore gape jwale ngwane le šo wa ntlaba mama ka wa kgopela kwa mmerekong o tla gae ga a thoma fihla gae ka nnete ngwane le šo wa motlaba o ra wa wene sepela nna ke tlo šala le first bone wene sepela mangwana ka wa sepela o ya mo a yago ga a thoma le mo tseleng o re ngwane le o lla sekapuši o lla jwale ka pudi mangwane o re ke a mo hlotlola ke a mo lebelela naleje ngwane le jwale wa gomolela ga a mmelega gape o lla sekapuši mangwane o tšwetse pele ka leeto a tswela pele ka leeto ga a fihla mo wa re o kry-e thušo ntse a hlokang tatong a tloga ya kae ga mamogolo wa ga kgose ke gaufi le gaufi ga a fihla kwa o re mamogolo gape ngwana šo wa ntlaba mamogolo o ruitseng ngwane o ra wa nna ke tsebe ngwane šo o fo ntlaba mo tseleng ebile o tsamaya jwale ka puši o tšea ngwane le a re aowa nkompiletse mosadi ya ka mo next door mangwana ka o bitša mosadi ya ka next door a ba fihla ba botša mmangwane ba re ngwane le wa ga go hlokofetse ba founela ye mongwe wa ka mo lapeng ba mo founela ba re gomme ngwana šo o robetse dirang gore le nyakeng koloi le tleletšeng ngwane ye le wa ka mo lapeng wa omana wa e motho a ile mowe mogatša tata ga le gona ntoni awa yela ra ke nyako bolela selo tšeo ngwane o hlokofetse re ampla na gore le tleletšeng ngwane ne iso ke founela maphodisa a wa bantšha koloi tlo tšea ngwanele ngwanele a fihla o feta ka gae a feta ka gae ba mo iša mmošareng o tlo o bolokiwa go a bolokiwa a gona bothata mama ka metlhemetlhe ga a thoma a robetse o re ngwanele ke a mmona gore ngwane a se a robala ngwane wa sokola ngwane wa tlhaka gane mma ngwana ka le ena o re wa moko ba fela moko a lla mama ka re e re ke patšete a mo mothong a ya mo go yena motho la morela rawa wene fo ntlela 1005
ke fetla ke tle go robadišetse ngwanele ke nape ke bereke motsolo wa geno cause motsolo wa geno a o shapo motsolo wa geno ba swarela lekgotla ka molegare ga ona mama ka nnete o kokotletša tšhaletele o ya kwa go monnele ga a fihla monnele wa tla o tlo bea motse kotse monnele ga a bea motse mama ka ga a gona ka molegare monnele wa fihla wa re thea a fihla a bea motse mama ka a gona nkere ka mabane o bea mosegare ka mabane ge re thoma re robetse re kwa monnele a tsamaya thea mo dikhoneng go a nyepholola re a go kwa ga re lore go a nyepholola ka moswane furu ga re tsoga ka nnete re kgwetsa kwa go nyepholotse re a mo founela monnele re a mmotsa re gape mo go nyepholotse monnele wa kgotse o re ka bojwang re re na re tsebe ga ena problem ntate moremi go tswela pele ka bophelo go tlo tiagadima leo la boraro lebelela kopelano le go tlo tiagadima le la boraro gadima le le tiang kgona tša ngwako kotse nna jale mo gae go dula nna le mmangwana ka le bana ba gage maloma ka wa lasbon o makgweng and a se motho le go tla gae o tla gae December le kutu Friday or nako ngwe mo sebaka-bakeng o no mmona ga tee a wetse a ena problem gadima le ka kgona tšeo tša ngwako re a homolela le la go tia mmangwana ka la thuntša muši re kgotse ke mosadi ka mo next door a re noša maswi mara a mang a go tia a senke go a riega selo la bofole tee le nna ke tswa ka bo tšhomitša ka re ilo practice mmetse ka moswane re ngwala mmetse le exam a re thoma re tla nko re bile re be re practice re le 4 yes o tsore ngone se kidumane se se ga tla motse ma ya wa tsore kidumang re lebeletse le nako mo ileng botša moro ka nto o llang ka yona go njwale mathata ga go njwale so okay so nna ntate moremi ka kwa motseng wa ka re theile motsolo ka Augusta mara re no kwa dilo di sepela ka mo godimo ga ngwako and nna ke na le bothata jwa goreng ke dula le monna ka full time mara ke lora ke robala le monna ke na le monne wa ka and ntho ga itla e ntlela ka ex ya ka ke mokane ke na le bothata jwa go swara ke digateledi ke na le ngwana monnyano e le gore o na le o re ya 2 years ka di 26 ke na le bothata jwa go swara ke digateledi o gwetse bile ke be ke itepone ke tetsenya ke mogare ga bona gore at least a se ntswere ga ba shikinyega ba nthinthi se ntlogele ke mngwane jongwe jo bothata ke na le go jona ke na le so se sengwe se dutse mo ka mo teng so se nka re se na le 5 years or 6 years se dutse ka mo teng ga ke ya mo ke yago ke nagana gore ba se okobatša ga ba se ntši kgose se na le nako ngwe se ya ntlakela se ntlakela mo e le gore nka re ke swere ke lešoko ene se ka no ria ga raro mo ngwageng or sa ria ga bedi mo ngwageng se a ntebadiša ke mokana ke na le se sengwe se se fa mogolong se se lo mo mogolong sona ga ke fetsoja se a rotoga sa ema mo mogolong sa nthiba mo mogolong ke feeling ka re goreng mogolo wa ka o rurugile ke speeling ke tetebelela ga ke tegwata ke hwetša ao a se ka ruruga bošego ge ke robala se na le go nkgama or hwetse nako ngwe ke se nkgohlodiša bošego and so se se fetšong robala ka mofase ga mokhuba ka mo go ba bohloko ke mokana ke robalele ke ngwana ke na le 3 boys yo wa bo4 o robetse be le ngwannyana ngwane la ka robetsego ke no mmela ga antse a hlokofetse motho a tlatla mo go nna re ba re o lorile ka nna ebile ditšo tša sengke di tša tlhogong cause be ke sa hlakahlakane ke sa kole bohloko a ke sa di gopola ditšeng mara ke maketse the following week e latelago ke lora ka ena mosadi la e tla re ngwane ke tlišitše ngwana ga go šo monyantši a e tla go nna re ke tlišitše ngwana ga go šo monyantši a ka re ao a nka se monyantši ngwane ya fela moo ke mongane ka tla ka lora mosadi e mongwe a nkhata moriri ke a tepotšiša re moriri wa ao nkhata gona o iša kae go nwa le mosadi le a sa ntebelela ka mahlong ke a tepotšiša gore o iša kae so monna ka mmotsa a re nna ke a go lokolola sepela ga e be le gore wa ya o boa be ke tlo sepela le wena jwale a ke re wa ya ke mokana a o ile o boa jwale nna ka moswane ke ya mmerekong ke motho e le go berekela moratiwa a ena problem and ntho le ntate moremi ga e go robala e mpolae di-feelings e mpolae dikwi a ke sa ga o sa kwa mogatšago ke na le nako a gage e mpolae di-feelings le monno ke na le nako a gage ene ke motho a go fela pelo
ke motho wa go hloya ke batho ene mara ka no topotsa goreng batho ba nhloile a ke na taba nka se dumelo a ke le tšhalete a se nna tšhalete a ke dumelo radio cause a se nna tšhalete batho ba nhloetseng a ke tsebe ke motho wa go fela pelo ene ke na le bothata jongwe jwa goreng ge ke rapela ke na le go boifa ke feelang ke nka re motho o na le o dutse mo hleng le nna ke na le go boifa ke feeling ka re motho o dutse mo hleng le nna ga ke fetse gore amen ge ke emelele secondinyana tseo ke tlela ke mojukologo ke mokana go kgosa re ke te balance ke a te putšhera ga nka fotlhoka sa go balansa kawa go tlo diegang ka nna na go tlo diegang ke swara ke segateledi ke beile motse go sepela dilo ka modimo masenka ke beile motse first bonaka e na le bothata jwa mahlo a thomme ngwago ke ngwago la go feta ga tlongwa la exam o fo fela re mama mahlo ka a baba nna ke no topotsa gore maybe o dira ke goreng o a bala o hwetša a robala ka bo ma 10-11 a ke tsebe gore ana ke yona o robala ka 10-11 ore o na le bothata jo bo itseng kana gore o ne le ngwana gago mongwe wa ileng a hwetša kotsi ya koloi wa bobedi re etswa kerekeng ge re le kwa kerekeng a re fitlhe ka kerekeng moprofeta re ka mo tseleng ke nkgela ke madi ke kgopela le rapeditšeng tseleng a ena problem ra opela ka nako ya go tšhaya moprofeta le ena a tsogela a re ke kgopela bana ka mokana bona ba tlemo ke ba rapelele bana ba le batlamole ba ba rapela ra tswa kereke a ke tla kwa sekontiring a re to tshela ra swarana ka matsogo ngwanelo ka gore o ntlogetse jwang o ratla fetsana thutse ke koloi a ke tsebe nka bolela maaka moo o gona ngwane no la ka bothata jwa mokokotlo go se itse go mothule ra moisa tleliniking ba re transferla sepetlele ba moisa x-ray yona ka nakwaneo ba re ngwane a se robega felo mara ngwane le o lla ka mokokotlo o lla ka le gale mo a se gale ba re išitse polokwane lo ya re ngwe re išitse polokwane a re go ngwane a se a robega mara o tlo re sepiša gape doctor nngwe ene ke na le talenta go loga batho ga ke sa fitlha Fleecebom ka 2019 ke sa le ka ba le batho ka ba loga mara from 2019 eo batho ba satla ke tsoro wae mara ya batho ba ka gae ba go sa roba lenkwiša botlhoko ntate moremi cause rena re a ja ba bo rena ba tlhaka a ba robala ngwane le wa bo rena ya loka moraga moto a re tsebe re thoma kae o felela kae wa tseba taba tša gago ke a di kwa ke di dumela gore go be le o motee wa ka gae wo a ka tlago a thuša sesi tlogaele tše dintšhi moroka tlogaele tše dintšhi taba tša gabo go ne wo re ka mokgwetšang wa ka gae mangwanaka ebile gore re tle mo ntate moremi re timeletse ke ngwana mmangwanaka wa firstborn o sepetse ke motho e le gore ke phela ke mogale makere jwa gare ga ditšhomi di ka se go jwa le mogola ka se ditšhomi di a latlhetšana and ditšhomi le ka dira dilo le ditšhomi mara molato o tlo a feta ka wene e nkwiša botlhoko be ke ra ke tlo e bolela ntate morota mara e nkwiša botlhoko o tlogane re tša re se ka bolela ka nna kwa radiong se ka bolela ka ngwane ewe a re se ka bolela ka nna mo radiong gore re tle mo re tlile mo ngwane a timetše a sepetse ka gae a re la mangwana ka re o a sepela lebogang yela a re ke a sepela a re o boaneng a re go bo after 5 months a re ntlogele mama ke thabišile bagotsi ba ka ke lone o te thabiša le bagotsi ba gago motho ele o sepetse o tswa polokwane o tlile mo a ketima a ba mo haikela ba mo fa di-lift ka nako ke tlobelela ntate morota ke re timeletse ke ngwana re tšhaba le go mo posta Facebook because of oreng o na le batho ba ile gore ba mo rakadiša ba nyako moriatse ba moria go tsona gore lebaka keng a re tsebe wa nkwešiše so ngwane la re mokgweditše a šetse ka maoto dipula o re o jutse 3 days nageng a šetse ka maoto jale gone jale nke ke tlile mmage le yena o ganne ka re e re ige mma ngwane wene o tlereng a re wene ga o ka tswa ka keiteng le nna ke a tswa ke ilo tegama a re ga o ka tswa ka keiteng le nna ke a tswa ke ilo tegama ke be ke senya ko bolela ka yone mara e nkwiša botlhoko jwale a re kwane ntate morota moroka taba tša sesi nna ke a di kwane go na le ditaba tše dingwe jwale ka ngaka nka se di berekele sesi re le ba babedi ke tlo ba ngaka le šaedi kudu go tsena ka lapeng la magolwage dillo o mphile tšona di a kwagala
go na le ngwana o ile a robala ba lemile a ba sa tseba mo a le go gona a ke na bothata ba go ba šupetša gore ngwano le monyakeleng mo. And then o bolela ka taba maswiswi le mahu a ileng gore a bile gona a mantši ka lapeng la magolo a bona a ke na bothata ba go ba hlapiša se se ke morwedi ke ya go tsena jwang ka gare ga lapa batho ba bagolo ba se gona di nyaka batho ba bagolo se se o bolela taba ya gore yena a ne le motho wa gage o bona thokolosi ene e tla ka seriti sa ex boyfriend mo go yena. So moruta go na le di-relationship tše dingwe di ne balaodi ke yona memoya ke yona dithokolosi tše di tseneng di laolang di kgonang go dira gore mosadi a gane go tsenela ko boetee le monna wa gage ka lebaka la gore go ne le motho bošego a e phepang ka mokgwa wa go robala ko boetee le yena. And then motho ga a le soawe morota o nyaka thušo ka lebaka la gore thokolosi ge e ka tsena pele ntate wa tsena ka morago then wa go bala ka morago ke ntwele o kereng bontate ba re ke duma go ya mola go mosadi o la mara ke tšhaba peine ge nka no ya ga teng go sasa ge nka selome ke mala ke tlo bola ke letheka goba ke tlo no tlalelana ka moteng wa se kwešiše gore problem ya gago ke eng ke lebaka la gore ntwe mo e fetileng e šia bolwetši. Ke duma gore mama a boe then ga a boa a boe le ba bang ba ka gae bana ba le kgono morota ba kgona go tšhošetša batswadi ba be ba tshepiše batswadi gore ba tla tepolaya o tshepiša motswadi gore o tlo tepolaya o sa tsebe gore society ke bokae o sa tsebe gore cabbage ke bokae o sa tsebe gore lepokisi ke bokae gona o ya tepolaya wa kae o nagana gore lefase le bulegile le le ka o palla go thaba ka gare ga lona ka gare ga moleto o monnyane wa 2 meter o thaba bua mo tla beng o phela o nnoši o thaba bua batswadi ba swanela go dumela go laola ke bana ngwana ga dira tše a di dira go mmage re no morwala ra monyakela thušo ra go mme ya ko a ka thušegang gona a lafiwa ka gore go njwele go bohloko mmage gore ra swanele o tswa ka gate ka lebaka la mantšu a ngwana. So a ke nyake re tsene kudu mo go ngwanong ka gore re le seke la bolela ka nna ke nyaka go thuša le motswadi wa gage ya gae o ye go bolela le baka gae gore ngaka moremore o nyaka gore thuša ke boletše ka re malapa a mantši a thiege gobane baloi ba fetile ba thia pele a mangwe re thia malapa re se ra bega and then medimo a e kgone go ka šireletša lapa le ka nako nngwe o hwetše e le gore o thia lapa o tswaleletše thokolosi ka mogare so nto e riang gore lapa le seke la thiega ke dilo tše dintši nako nngwe o thia lapa gane gona ka mogare ga lapa le go ne motho motee o e leng gore o bereka le baloi and then lapa le a le thiege re bitša ngaka ge re fetša go bereka motho o la o lebeletše ba epolola ditaelo tšela ngaka e beng e di bereka ba tsebe gore ge ba kwele bohloko ba ne ngaka bona e ba kitimelang go yona so motse gore o seke wa loka o hlola ke dilo tše dintši a ke botšiše sese moroka bjale ka ge le kgala tša dula ka gage motse o le dulang ka gona sese o begilwe motsola senko begiwa ntate morota monne ke dula le yena ke lasbone e le go lasbone ke nna ke tlo dula bogadi ba se bannyala ka baka la tshokolo ka gae mangwana ka ba dula le monna gage ka gae go sa jule motho
ka ya ka jula bogadi ba ka mara ke filo jula ngwaga ke ge ke sepela ke ilo jula kae ka go mamogolo a mamaka mamogolo a mamaka a re ngwanake nyaka stene o nyake stene o se ka napa o julela sa ruri mo kgose nna ke re wampona re ke mofiti mo lefaseng a wa ka nneta gona bothata ra ngwana ka re nna o nyakile stene o mpotse ke tlo go fa mokhukhu ka nyaka stene se le ra ngwana ka nneta tliša mokhukhole jwale mara ge re thoma re tswa ba re at least fo lo apea jwala ka kwa gae le begeng motsolo wa lena kgose lena le bana ba bašiminyana bana ba bašiminyana ba le tlo ba šia ka mole la buela ka lapeng fo lo o bege jwale ke tlhatholetse boragadi ja gage bona ba dumetse ba re aowa ga ena problem a e re fe problem kore ke o botšha tabe ka baka la polelo e fetsang go bolela ke moroka fang moroka ge gone jale re swere taba tša bosesi ne ka kwa ga magolo agwe ya yena a lla ka bo yena a go kgone gore o ka tswa o thušitše yena ka gagwe re sa letile ba gabo a go molato wa go thuša yena ka lebaka la gore lenyalo la gage le tla senyega ke ya mathomo ya bobedi morota re tswa ka gare ga di-relationship ra ya pele morago ba šala ba re phethela ditaelo ke nnete so re swantse re nyake le gore why sesi a ka bona serithi sa monna o mongwe molane le monna mo go ne ntwe e seng right then ge re e kry-ile re tlo kgona go lwantšhana le yona ka re go bohloko gore o le monna o robetse mo o ko mosadi ya gago a re ke letse ke ne le mokete so nna ke lebogile kudu morota go sa re gona re ya bereka ba ka tla go na le taba ye ke e kweleng ya batho ba ba felang ba lla ka ditaelo re e lokišitše morota ditaelo di gona ka moka a ke tshepe re mongwe o tla tla go sa ba mmotša re taelo a e gona dilo ka moka di gona and then banna ba ke šoma go le bona re be re le meeting re kgonne go ipolela mola le mola mo e leng gore go ba le bošaedi ke rata go tsebiša batheeletši balwetši gore le babogedi gore mo ga moreme go na le motho e leng gore ge batho ba tlile mo o a ba founela ke Aniki o ba botšiša gore le thušitšwe ga botse na and then go founeng ga Aniki go re thuša gore re tsebe gore dillo tša rena di kae le kae le kae di kae so batho ba seke ba makala ba founela ke Aniki ba tšea gore mo gongwe ka ge go ne di-scam tše dintšhi mo gongwe ko o mongwe wa bao motho wa ka tlo ba founela ke Aniki kwa ga Makua ke yena a nnoši a founelang batho ba botša gore le thušegile ga botsenang so magagešo bonya go fetiša engwe ne e re fetiše ka pela ka motswetši e nngwe ke tlabile ke gore sampotiwa ka mo familing sa labja mmeta ka kwa gae mme tokgwe ba ra o tšhele metsi everyday wa tsa gore ke kgopele go gatelela ka eng kgaetsedi tša ka gae ne di tlo nyaka ba ka gae a ke tse gore ke ya kwala moroka ka lesho o gatelelegile ka baka la re ngwane ya gago moretša rawa ka o kae mo na kore jimpabiša pele ntate mogolo re tla e sekaseka ka mo lantate go sa sa batla re swara taba tša bo bona ba segona and a ke nyake gore go sa sa batle ba re se se o rileng a ke re nto ke bothata e tshwenya kgoro a batle nto re dirang re tla be re thuša le ena gore go sa sa sepa se ka tla ba re o tšea maekarabelo a na nnoši ke lebogile kudu ntate morota le lejang tate malefa nomoreng ya 072 1336761 mamoremi 071 398 1508